kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti imbaga ni tatangkeng ka, manong? Awan ka nung arudan ti kwarta. Kat, kasano nga rudan ti panagadal ta adwa? Ti kayat ni tatang, kat ag-transfer tayo ti pampubliko a pagadalan. Ay nawaw, jak kayat Ura siyak mo't ah. Anyan tulaangan ti maibaga dagiti kalugaran tayo, kan dagiti kaadalan ta no ag-transfer ta iti pampubliko a pagadalan. Day tamot lang ti pampanunutag. Nakababain mo ti kasjay. Kasla saan mo ngamin ama panunot ni tatang ti kasta? Huwag nga rod. Manipod itakit agtipid tayo kunanakit di. No saan kumaapim mo say ni nanang? Saan ta ko mga agrigat iti kastoy? Uray pimusay ni nanang kat adalat tamot pensyon na. Ni tatang laeng ti ayan ti parikot. Nakaimimot day dyan nga ama. Sa bagay anyat klaseng amamat ti kasjay. No da kamatom ti may papaniti pensyon ni nanang. Sigurado nga ikan namanen iti dakas aka ipapanan. Itanya gapaw, asan kayo anagin Raul? Di mi kaya tag-transfer tatang. Ay nawaw, di mat na ibagak kada kayaw. Asan kaya kabailan apagadalay no iti private ti pagadalan yaw? Amuyo may, makipaspasada aklaan. At damat maaw-awat yu a pensyon ni nanang tatang. Adda ang agpaisaw. Ngamkurang dayjay para kada kayo adwa. Ti ko namgit de, kaya't maabukudan ti pensyon ni nanang. Imot. San akasta anak ko? Di kay aglibak ta amumi tatang. No kaya't yun Di di. kayag palawagan. Amumimot laeng noon at klase kayo nga ama. Nagbalinak laeng a praktikal anak ko. Tasan nga umdas ti pensyon day dinanang yaw. Manumit laeng ti mauawat ko iti binulan kay. Dayta ka na yun ti iras rason nyo. Dayta di kagurgurak launay ka. Saan mo't gayam anag-enroll da Peter ken Mara kabagays? Talaga saanan kabagays. Ay nawaw, apay kanumot. Imbagak laeng may nga ginroll da iti pampubliko a pagadalan. Taplusan kami kumaamarigatan. Ngam di dabot nga rod kayat. Day talaang ti makagapo. Uy, kabagays. Ay, anya mo't tendagita akakaanakak. Di damot makaaw-awat. Day tupay anak ko. Kay kayat na ti agadal iti public school. No da tayo amarigrigat, praktikalan ti kasjay. Launay a kabagays. Naimbag pa di anak mo. Tamawatan na tirigat ti biyan. Saan damutin nga ubing? Iti kasjay nga idadda, kat maawatan da kumati adda a sitwasyon nyo ita kabagays. Kaslawan ba't nga min bibiyang da kanyak nga amada? Noan niya ti kayat da. Isumit ti ipilit da kabagays. Apayan, Peter. Apay adi kaya gadal. Na, nagipulong man ni tatang kada kayo nante. Nalaing nga gipulong urad damot basol na. Saan ama iparbeng apabasulin nyo ti amayo? Ay nawo, basol na ah. Tadi nakamot pagadalan iti kayat mga eskwelahan. Mabalin mo't ngamin nga agenroll kayo iti pampubliko a pagadalan. San kami anayruam iti kasdyan tay? Pribado a pagadalan ti kayat mi ti kabsat ko. Ay nawaw, kasta nga rod ti biag akayat yukin ni Mara. Day talaangan agbulbulakbol ti ubobraan nyo. Gaputay responsable ti amami antay. Nakaimimot pa'y. Di nakamkabailan na pagadalan. Nagbalin laeng a praktikal ti amayo. Amok akayat na kayo a pagadalan. Ngamda kayo ti ayan ti pariko. Ay nawo, apay kaslabasol mi pa ita. Tila ngamin bagiyo ti pampanunutin nyo. Di umot panunutin ti pagimbagan ti amayo. Akakaasi nga agpaspasada oray matutudo. Ni tatang ti pangibagaan nyo ti kastante. Ngamin, bukbukudan na ti pensyon ni nanang. Anya? Imutan na kaming tupay anday.
Agsarita tayo man itinalapat, tatang. Apay ka di anak, kasangsangpit mo laing, ngam napudot man ngamin ti ulo mang. Wana, tanalaing kay launay nga garamid iti istorya. Ay nawaw, di ka maawatan anak ko. Ammo ka nagipulong kayo kin Antinori. Iso akas di ti panagsasaw na kanyak idi nakita na. Sinubraan nyo man ngamin ti istoryayon. Ay, saan anak ko? Nung may papaniti day tabana, naibagaklaing tipudno. Walang labis, walang kulang anak ko. Naibagayo ka di abukbukudan nyo ti pensyon day dinanang. San apudno day ta anak ko? Mairanranod kayo kin mara kabsat mo iti pinsyon day dinanang yaw. Apay nga ro di nakam kayat apagadalan. Kaya't kulaunay ang makaturpos kayo iti kabsat mo. Ngam iti pampubliko apagadalan ko ba? Iti kasta, kat saan tayo amarigatan? Amoy mo't adimi kayat agadal iti pampubliko apagadalan. Maawatan na kumamay, kas ama anak ko. Awan dadu mga arapaap ko, no di ti pagsayaatan ti biyagyaw. Tapno saan kay kumaama itulad kanyak nga agrigrigat. On pa'y sirsilbiyo man. Sa dino ti papanamara, Adalakan mi kadagiti barkadak. Apay ka di? Kayat yu ti sumurot. ay, saan anak ko? Nagsalutsudak laeng. Di kamit ngaminin matatao dito'y balay. Natural, awan mo't aramitok ditoy. Kanya nga tano agtesda ka laeng ngayon anak ko. Uho, jak kayat tatang. Kanyan tulaeng ngayon ti masakbayan nyo no kasta kayo. Di kay makibiyang, tamo mi ti aramidon mi. Kabaulan mi ti agdesisyon iti bukod mi. Madanaganak lang amin para kada kayo. Sakit awan lalawa daga tayo. Agin-agin kay pailang ngamin. Amumi naragsak kayo asaan kami nag-enroll. Ngamin, awan pagadalin nyo, awan paggastusan nyo. Saan apod no day tanak kong? Agrubuat akon, tani, anyat orasan. Inton bigatan nga gawidak. Ha? Sino ka? Da kayo? Asino kayo? Sakdakin ko ko iti day ito abalay. Da kayo ti tatang ni Peter, tata? Siyak garon. Sino kaya? Pasensya kayong tata. Siyak ni Debbie. Nobyok ti anak yun. Aya. Naimbag man ta nakapasyar ka dito yung lugar may nakaong. Kinapudno na. Saan ngayon may ni David dito, itap na agpasyar lang, tatang. Ay nawaw. Anyat kayat mo asawain. Agdin na kamin kasagasawa, tatang. Di kay madanagan, tay tisilid ko ti pagturugan na. Agdin na kayo kas agasawa. Kat saan kayo pa'y mo't anagkasal? Bay amon ta kasar-kasar aday ta, tatang. Isupay gid paggastusan. Agkasar kaming ano adda kwarta mi tata. Kasanon Di na no? kang pakadanagan, tatang. Tamumi ti limitasyon, may. Adda baro-aro pa nakitak nga aglablaba ijay balayo idi na minsan kabagis. Kadamit nga main kabagis. Asino day jay ngay? Ni Davey. Nobya ni Peter akanakam. Ay nawaw. Inyawid na tinubya na di tabalayo. Uy. Apay ngayon palubos mo nga agdanada ngay. Kanya nga ron ti maramidak. Kiti pilit damot kabagis. Kasanuno agsikog jay babae. Amuda mo't tag-control. Amuda ka no ti limitasyon ta. Ay na kabagis. Ipagarupdan samot analaka ti kastangar aramiden da. Diyak kaya ti agsaw. Tamakaungit na kanya kabagis. Sa anak ngamin abak nang nga ama. Iso aday ta. Awan mo't dingganda sao. Italaing anakitak ang nagdalos ka iti silid mo anak ko. Wen ata umay ni Jomar inton bigat, tatang. Ay nawa. Sino mo't day ta, Jomar? Di mo ibaga nga. Nobyok, tatang. Agden na kami matan. Ah, niya. Adda kami matan iti husto nga edad. Wen ngam kasanula ang tibiyagyaw no saan nyo mo't nga amot agtrabaho. Kitaham ni manong mo. Awan babain na itinubya na. Nila ang mo't Debbie tinagagit nga agtrabaho. Ay nawaw, saan mintupay apagparikutan day taba nagtatang? Wen, saan nyo pagparikutan ita? Ngam kasanun taon ka dagiti sumarsarunong aldaw. Apay ngamin nga advance kay launay aya tatang. Just go with the flow latang ngamin Naawat yung ka diti pensyon ni nanang, tatang. Wen, iso tinapan ko inala itay. Nukas na nga ron. Gumatang ko itinaimas sa sidarin tayo.
At da ginatang ko address di kay nanak ko. Ilutom man kit day. Tinapay ngay. At damit laeng. Kumpleto. Tapno saan tayo ang magastusan no kanayon tayo gumatang di store. Kasta, iranod da kami mo iti pensyon ni nanang. Di yu bukbukudan. Kitwin mit nga men. Tunggal maawat ko ti pensyon ni nanang yaw. Kit igatan ko kadagiti masapsapul tayo. Kin maysa. Saan mo't unay adakkel ti pensyon day di nanang yu kay. Kasta, di yu bukudan ti pagsayatan, tatang. Amok day tanak ko. Kaano aya binukudak ti pensyon ni nanang yaw. No kastang agpasyudada kisa anak tupay amangan iti naimas ijay. Tapampanunutin kayo iti kabsat mo. Diyak kayat asyak laeng ti mairanaw, anak ko. Mano ti pension day di anti aya? Jaklam mo naman basta adda. Dakkel wano? Dakkel siguro Sana pag-interesan ni tatang mo sana dakkel. Apa na sa lutsud mo rin Awan matkit di. Nangagkulaang ngamin nga iso ti pagsasaritaan nyo itay. No maminsan mo't ngamin ni tatang Ha? adda ilimlimang na day adahagas ng ugali. Kas itian niya. Nalipatam ka di tinibagakin kay di. Ni tatang ti makagapo no apay asaan kami anakaturpos iti kabsat ko. Nukit kita ni tatang nyo. Maasyanak launay kankwana. Makipaspasada mo lagayam. Talaga adi nakabailan ti agbayad iti pribado apagadalan. Di mo man kanunungan ti ugali ni tatang akas dyan. Ibagbagak laeng noan niya ti makikita. Alam mo nin. Aguli magkan. Amangan numanggag ni tatang ti bagbagam. Kat panunutin naman nga iso ti usto. Sigurado nga agpalakpak lagi ti lapayag na. Anya ngay meter aramiden dagiti anak mo ijay balayo kabagis. Awan na kabagis. Di talag silsilpon kin maturog. Ay nawaw, ibagam ngamin at agtrabaho damod. Diyay nobya ni Peter. At na trabaho na. Diyay talo ti awan pa'y. Ibagam nga agtrabaho damod. Saan nga umdas ti pensyon ti asawam apagbiagan nyo? Nang runa numaadaan danton iti anak. Ipagarup na siguro adakkel ti mauawat ko a pensyon kabagis. Ipakitam ngamin dagiti resibo. O red na resibo. Agdwa-dwa dalat na lagi dyan. No kayat da, di isuda ti ibaon mo nga agwidro. Si kalatta ti amada, iso anuan niya ti desisyon mo. Agtungpal da kuma, nang runa no para mo iti pagsayaatan da. Manulaang mitgayam ti pensyon a maaawat ni tatang yo. Awan pa'y 5,000 iti makabulan. Apay, imbaga na ka? Un, napagsaritaan mi ngamin itay. Patpatyam mo ni tatang. At damot impakita na aresibo kanyak. Panagkunak kat saan nga agul-ulbod day jay. At dalakid di limlimbang na Ay nawaw, no siyak ti sika, agtrabaho ka mat ngamin Peter. Saan ko maati pensyon ni nanang mo tinamnamaam tanapigsa ka pa'y mat. Kan maysa, saan nga umdas day di apagbiagan tayo. Nalakang nga rod trabaho. Ay nawaw, anya nga rod ti kayat mo. Day talaangan agil-ilad kan mangmangan ter aramidam. Narigrigat latamot ano awan trabaho. Ay, awan mo, di ba? Inakaran na ka ni tatang. Ay, pangaasiyo adwa. Di kaya gapa. Nakababain ka dagiti karuba. Awan man masidan. Awanan awan mo't maigatang. Ni tatang ngay. Nagpasada manin Awanan ti pensyon ni nanang. Naibusan. Naibusan ti impaduli ni tatang kanya. Kasano nga rodon day tanga. Panagkunak kat nasken nga agtrabaho tayo umutan. Saan mabalin anam namaan tayo ti pensyon ni nanang. Kanti mapaspasadaan ni tatang. Nang runa pa'y kat adamatan anak ko. Ni manang mo, Debbie. Masikugmutan. Day tanga rod manong. Naamiris ko asaan a responsibilidad ni tatang timang biag iti pamilyata manong. Naimbag kang kaata adan ni manang Debbie a katulungam. Siyak ngay, pinanawan da kami matan ni Jomar. Sa dino ti papanan nyo iti apaw. Mangisursurak man iti lako tatang. Anya tala ko maya. Homemade banana chips tatang. Day tatiin nyag ti kasinsin mo itay. Wan tatang.
Ibatim lang ang tapok. Tasyak pa lang ti mga awir kin kwa na. Saan kayo nga agpasada? Nagpasadak ko ba? Ngam kaasimot tapok, amayin initan no itugot mo pa'y laeng. Sigurado kayo ka di, tatang? Weng, sa anak abak nang. Isu aday dalatan mga awir iti apok, tamok ama itulong kin ka. Ay, agyaman aklaunay, tatang. Di kay madanagan, ta sa anak ang mabayagan. Gidad duma ditoy, i-deliver ko laangan. Mala, agan anad ka anak ko. Damanong kin manang mo nga eh. At da trabaho ni Manang Debbie, ni Manong Peter, at da napatag-apag nana. Ti anak mo ngay. Aw-awiran ni tatang, ante. Lukas ta. Isugaya man ti mga awir iti apo ko na. Italaang, ante. Isu tinagboluntaryo. Makita yu day taapan ang ipatag ti amayo kada kayo. Wen, ante. No sakti sika, agbiro kalaangan iti pagaplayam kaanakan. Sikan ti agtrabaho, tanitatang yu ti mga awir iti apo ko na. Ipadas ko ano umanugot ni tatang, ante. Umanugot day jay nakong, makisarita kalaan na saya at kankwana. Man nakaawat mat kat ti amayo. Ayun gayam, ti ama ti anak mo ngay, anyamot ten ti damag kankwana. At da kanumat kan sa bali akadenden na, ante. Anya, ay, di nantupay maitid dagiti masapsapul ti anak yo. Iso ajakon pagan ano ti agchat king kwa tama istresak laang, ante. Pagadalan nyo day ta napasama kada kayo. Natangkan tuma ngamin ti ulo yu kin ni manong mo idi. Di yu dengdenggen ti maibagbaga kada kayo. Adtaw, si kamanin ti mangidulin iti pensyon ni nanang yaw, anak ko. Ay nawaw, da kayo latan atatang. Alaang kidden, itid mo ti bingay ni manong mo, tapnoan maibagbaga na. Uray si ka, alaang mo ti bingay mo. No siyak, uray sa anan, tatang. Syakit di ako matimangtad iti kwarta kada kayo. Tada kayo ti mga awir iti anak ko, kabayatan ti panagtrabaho. Simbang pagtumot gaya man, Mara. Itay pa'y amanong, kumusta nga iti inaplayam at trabaho? Uwin nga raw, naawat ka kadimot laang, anak ko. Sa anak nga rod anaawat, tatang. Parikot ko itan no pagtrabahwak. Nasken nga gurnong kami. Iti kasta, at dagastusin minogpas nga ni Debe. Kasano nga ruden day ta? Ipadas ko lang ang tagnegosyo, tatang. Anya negosyo nga eh. Mangila ko aktumat iti taho. Puto kanda dumapay. At da pagpuuna, manong? Pagpuunak pa lang ti sweldo ni Debe, ah. Ti pensyon ni nanang yaw, mabalin a pagpuunang pa'y dayjay, anak ko. Awan pa'y matkid di pa kausaran na. Kumusta ti panaglakom iti puto, manong? Adalatamat gimatang. Makapabannog si ka. Oray siya, mabambanugak mat iti pagtrabahwak ita. Ay, narigat ti trabaho ijay, ta dishwasherak laang mat. No impangag ta siguro ni tatang ide. Santang agrigrigat ita. Wen nga rod, no nagadal ta iti pampubliko a pagadalan, adda kumamat nalpasta. Santa ko maamarigatan ag-apply ti trabaho, ading. Ay, agpaisutan ako na, manong. Nagrigat ti kastang. Datamot laang ti agdusdo sa iti bunga dagiti bidot nga aramid ta iti. Awan daddo maapabasulin ta. Ngamin, nagbalinta man naging bubukod. Saan ta pinanunot ti rigat ni tatang? Kanayon ta pa'y idingap apaan. Ti kasayaatan laangan nga aramiden ta ita. Kat ti aggagat, tabarang makaurnong tamot. Saan pa'y mat siguro anala daw ti amin para kadata? Saan pa'y anak ko? Tay kunada nga raw. Habang may buhay, may pag-asa. At daakla dito'y no kasapulan nyo titulong ko. Agyaman kami launay Taure aglablabas kami, kat nasaya at kayo latakada kami, tatang. Gaputan na patig kayo adwa kanyak, anak ko. Ay, nawaw! Saan nga amin akayat wenukid daw tayo kat maited dagiti naganak tayo. Adda dagiti gundaway alimitado laeng ti kabaalanda nga ited. Gapu iti kinarigat ti biag. Isu nga agbalin tayo kumamet aman nakaawat. Saan lang at ibagi wano bukod tayo apagragsakan ti panunutan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.